Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kasang New Trap Youth Council nong Cleo Circle hak arpulai terip jumang arjar arpau kalahir sekesnong Dongki Ingding kesnong kebadan hapok ke West Khasi Hills District banit sam dau khau syaki sispa lai pau teli longieng naki khatlai teli snong jong kathan Shiliang Kri kata marsipongen nakawai kawai kesnong la sam inu khawa ke jingalang belalong hamadani lekai football jong kasnong Dongki Ingding kabalong kapedengi kisnong jong kathan Shiliang Kri kibalai don lang kini kesngi kintop ya ki storda na gisnong per kathan na lor ki patba ki bi opedang yu khau ba ki dekhot jong aseng HYC nakaliang gini ginoi lam jong gini gisnong bat ki patba kila ai khublai bat kila pen pauru ka jing songo ka kerpang ya ka HYC nong Cleo Circle ya ki kam ba bha jong kaseng bat kila ai min sim shu ba kin nang la menteri na benta ka bha ka miat jong imlang kasalang nang ni syekmat Ajing sim benda ke jongpi hakini ki iki baro ka kta penban ya ka bam kedi haying hasam de haba kumta ka choisi kron ko wei ka thong ka long ba pet perman ya ki parkul ki parkha ki dekot jong ka jat beriu landa ki don haki khapurdar ki don sekwi pat ki benta jong karin dia ni kloi ban kiner kilat jingrap kat bangila bangimla beli ai Henry habang idon kata kemesimpan 3 months ngobha ngong yepi la don itu dekot jungi mene ki bong ba ngelai senyang dagi bisa perkot hoj na kaliang kejonga 100% ngong lengba ki dekot ngelai 3 sitom ban senyang ye ki bisa mengisala ban kener ningkong e syakiwe artli kelong yeng Henry nang tu syakama habang iya yakam ka jabru kejongi ngong ka di jabru ke biat teli lengba ke jeng 3 sitom kejongi ki pardo ki persnam ke jongi ki ba kham kiu ha ke yok kot hang ti ha thai nong tliu ki sinyang syaka akau lane ka plapisa jong ke HYC dei konta ngi selak ban kner yakilat jingrap hang ne posnong jongpi dei konta hang ne posnong jongpi ro ngakerpa nadu sorasnong hadu kinong sya sensyar bat unong sensyar ya trei rengkat ban penduk ya kamesim ya bisni ban penduk ya kemesim ya trais new ban penduk ya ki balong ki bomblong lani ki bakta penban ya kini kejap beriu kejongi namar belai kwa penong kumta kajap beriu kejongi balada mi uno syakmat kaju etan telai dei naga kata ki jumi baik lada kamkiu surasnong gong utu labam sap nang bak skim NRJS lada kami ikwi benta lada mi kisang gentai keban trai naga bha kamiat jong kesnong kata la jumi kijing syak kenok dei hang ni kajing tray kajing jubor kata kamen sim trais niu bisni na ka benta jung kiwei ka penduk ya kajing ya teli ha ka bidai bakane ka lockdown ngakwa benong ya pi snowba borenti ya ka bla beta na ka health department na ka WHO World Health Organization but borenti ya ki ba nakaliang ki borsnong Bol district ki beta ipi kum kinong sencar dealing ba kajing isim bentalang ka jonga ka jongpi hadu menta meni bau ni coronavirus naka khatlai menta usa jiro hakastit ka jongi ngakwa penyu ipi basaisin pat ada ngawan hang ni baro napi pinedeng kamas na utlu kumut kani kalong borjing da omdei tang tu COVID-19 harai kanya daru lada don kanu ke jerho lani don kanu ketak jingpang ya bet kan pelait napi te khaddo ya wai ngakwa ban kentu ipi long ki betli hapos nong potau long ki betli hakar riba ke jabri hi borok wai tangini kitengak blai si hajar ngo uble undon la bangi imslam ka choisi imslam ka bri jong trap imslam katam riboy hi borok wai kubre chbot